Ассаламу алейкум, эфирде заман декабрьнің 29-ы Қарамышхалының 1401 күні студияда Мөвиле Мұхтарова шалышам. Ялталы Хизбут Тахрир давасының 4 мобюсы Краснодар СИЗОсында чекіштірілі. Бұны террор тешкелатынен бағлы олмасында қабатланған қырымлыларының адвокатлары білдірді. Эмир Усин Кукунның менфатларыны темсіл еткен Александр Попков телеканалымызға айтқанына көре мескүр мәліматын адвокатлар Куку, Вессирук или Айны апы содасында ятқан мобюслер берді. Вадим Сирук передал, что Эмира Усейна вывели из камеры, и он туда не вернулся. А их травили собаками, пинали и обещали потерять на этапе. Поскольку впереди праздники и доступ в СИЗО ограничен для адвокатов, да, и тем более они находятся в дороге, и тем более вывели из транзитной камеры, да, и люди туда не вернулись. Куда они делись, мы не знаем. Ялталы Хизбут Тахрир давасының 6 мобюсы кешкен сене яқаланғаны да 5 Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тешкілатында іштірак етмесінде Эмир Усин Кукуйси оның бөлігіні құрмасында қабатланды. Оларны Қырымдан Краснодарға ұштырдылар. Соңра Ростов шеріне алып кетежекіделер. Ялталы Хизбут Тахрир давасының ilk отырышы Шымал Кавказ бөлге әрбей махкемесінде январьның 10-ында олажақтыр. Ишғалчелер судақта Қырым татарының қавесіні еқа. Бұны сайбының қызы Фатма Салиева хабер етті. Оның айтқанына көре оларға 5 ОМОН машинасы ве құрушылық техникасы келді. Сабадан олар бинаны еқмаға башлады. Шымды, пенжере ве дамыны дағыталар. Судақлы Қырым татар файлы Ленура Дюльбернің білдіргеніне көре ерлі шер махкемесі қавені еқмаға қарар чықарды. Сайыплеріне шекейет етмеге біле имкан берілмеді. Начали демонтировать, окна, двери разрушают, ломают, я здесь стою, я не знаю, что мне делать. 3 женщины, 4 и 5 машин ОМОН, техника, этих полицейских, милицейских, я не знаю, куча, их не сосчитать. То есть это кошмар. А нас вот 3 женщины, которые стоят. И вот этот беспредел, понимаете, просто словами не передать. Я, естественно, постаралась снять на видео по мере возможности. Основанием для такого решения суда, Судакского городского суда, явилось якобы решение, которое было принято судом еще при Украине о сносе некого временного строения. Но владельцы кафе утверждают, что они это решение исполнили, снесли кафе, и стоящее на сегодняшний день здание, оно было построено уже по новым документам. Есть общая политика, скажем так, местной власти по очищению прибрежной зоны, и как-то так получается, что в эту зону попадают исключительно крымские татары. Асан Чапух СИЗОдан Ақмешіт хастаханесіне ауыштырылды. Ләкин тибей муэсеседе оны қалдырмайып, бір қайш саттан соң СИЗОға қайтардылар. Адвокатлары екімлерінің қарарына ве мобюсының алыны білмек үшін мұраджат азырлай. Асан Чапух ноябрьнің соңында үждегер Қырым татарымен бәрабер яқаланған еді. Оларны түрк ватандашындан пара талап етуде қабатлайлар. Яқалап вақтында Қырым татар милли әрекетінің ветераны Веджие Кашка ярамайып вефат етті. СИЗОда Асан Чапух ми қанамасыны кешірді. Адвокатының білдіргеніне көре, оның сол тарафы чалышмай ве о зорнен әрекет ете. Буду готовить и отправлять адвокатские запросы в СИЗО, то есть в медсанчасть СИЗО, и в больницу с просьбой предоставить мне информацию о результатах обследования моего подзащитного. На самом деле он нездоров, вот именно, и нуждается в помощи более квалифицированной, о чем я неоднократно об этом говорил и руководству СИЗО, и руководству медсанчасти.
Русия күтлеви хабер васталары Украина вежғал етілген Қырымның меморий сыңырында күтлеви яқалаулар ақында ялан хаберлер тарқата. Бойлы етіп, Русия Украинаның биометрик контроль керчеклештірме қарарына жевап берді. Бұны Украина Девлет сыңыр қызметінің спикері Алекс Слободян тариф етті екі күневелсі Украина, Русия атоланындағы сыңыр чызғысы вежғал етілген Қырымның меморий сыңырында биометрик контрольна тест режимінде башлатты. Яңа елдан башлап, о толус сынен шалыша жақтыр Русиялелер веда 70 мемлекетінің ватандашлары Украинаға кіргенде пармақ ізлеріні бережек. Ми спостерігаємо велику кількість інформації від російських ЗМІ про нібито порушення кордону і затримання якихось незрозумілих порушників з контрабандою, зі зброєю і так далі, які рухалися з України. Хоча на перевірку вся ця інформація видавалася виключно фейковою і жодного реального підтвердження вона не отримала. Қырым татарларының бірлік ве бірдемлігі 2017 сенесінің ең бұйық ғалебесідір. Бөлі фікірні Меджлис рейсі Дүния Қырым татар конгрессінің президенті Рифат Чубаров сеслендірді. Это единство и непокорность нашего народа, непокорность чужим, это сохранение достоинства. И в течение 2017 года крымско-татарский народ не переставал этим удивлять всех, как в Украине, так и далеко за его пределами. Для меня это самое замечательное и заметное событие. Дүния Қырым татар конгрессінің президент Муавені де елінің эссас вақаясына айтты. Ленур Ислямовның фікірінше Украина президенті Қырым темсілжілігінің семерілі ішке башлағаны 2017 сенесінің зафері ола. Евелкі реберлік Қырымлыларының проблемлерінен ұғырашмағаны да. Biz doğru yoldamız. Bu birinciden en yüksek de doğru. Bu 10. статьямның Конституцияның яна аясының теңештірмесі, то что iş группасы bitirdi işini. Bu bir. İkinciden bu посредством теңештірдік посредствоны, çalışмаған посредствоны яна адамларын алып келдік, Қырым татарларын алып келдік. Уже 4 tane Қырым татарында çalışa inşallah и да çoxlaşacağımız biz anda. Bu ikinci. Üçüncü, bu askerlerimiz şimdi sınırda tura, ofitsial şekilde sınırda tura. Июль айының башында Қырымлылар Херсонда Попович де Фула акциясына башлатқаныда. Олар Украина президентінің Қырым темсілжісі олған Наталья Поповичның истифаға чықмасына талап еткені. Темсілжілік бинасы оғынды чадырлар құрылғаны. Август айында президент Петро Порошенко Қырым темсілжісі вазифесіне Борис Бабинны тайын етті. Оның муавені есе Изет Гданов олды. Есірлер алмаштыруының невбеттегі басамағы яқындар эснас тест жекечіп, да муафақиетлі олар. Украина Юқары Радасының инсан ақлары векелетлісі Валерия Лутковска бұндан емендір. Оның айтқанына көре, есірлерні азат етежек формуланы кімсе білмей, ләкин бұл күнлері есірлерінің азат етілмесі үшін чоқ іш япылды. О, музакерелерде ярдымжы олажақтыр. Формулу ніхто сьогодні не знає, я думаю, що ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може бути найближчим часом, це дійсно правда. Ми, власне, взагалі проводили таку кількість переговорів, що сьогодні, як би це не звучало, але ми маємо практично, як би це сказати, близькі відносини з усіма переговорниками, в тому числі і з послом Тоні Фрішем, який постійно приймав участь в наших переговорах з боку ОБСЄ. Еркесіне азат етмек. Америка Девлет департаменті Донбасста тұтылған есірлеріні бұл шекелде алмаштырмаға чағыра. Бөлі бір биянат сайтында ерлештірілді. Америка Бірлешкен Девлетлері Русияны Донбасстағы зиддиетіні тоқтатмасына чағыра. Цей обмін є кроком до імплементації Мінських угод. Ми знову закликаємо усі сторони повністю виконати взяті ними на себе зобов'язання щодо Мінських угод, включно з реальним обміном затриманими за формулою «всіх на всіх», повним припиненням вогню та відведенням важких озброєнь. Шымдылык бұл соңғы хаберіміздір саат 3-те заманны украинче сейретіп, яңа хаберлерні білмеңіз мүмкін, аты әрілі олыңыз.